Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, hello bakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited, twagarutse nanone ni Josiane guturuka muri Rubavu Buy and Sell Limited, kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Turabasuje tubahaye ikaze, niba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ringenzi ku YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu. Dufite n'izindi platforms wadusangaho ukadufollowinga kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina namwe Rubavu Real Estate. Wagarutse nanone hano turi Rubavu-Gikombe hafi neza n'isoko rya Karukogo, babazaniye amazu ari mu kibanza kinini cyane gifite metero kare 650, ngira ngo murabona uyu ni umuhanda principal, metero 20 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Ndaza kubinjiza mu gipangu imbere tuharebe ubwiza bwaho, ubunini bwaho, noneho n'ikindi gipangu cya kabiri ndaza kukibinjiza. Ni ibipangu bibiri. Iki gipangu ugishaka cyonyine ni miliyoni 45. Ushaka igipangu kindi cya kabiri gifite imiryango 2 ifite ibyumba 2 na salo 2 na salo ndetse n'imiryango 3 y'ubucuruzi biri ku muhanda ni miliyoni 30. Aha ni ahantu hanini, uhashaka hose hamwe ukazana miliyoni 75, ubundi tukahaguhereza. So duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se utwandikire. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose navuze ngitangira, naho wahadusanga. Aha ni ahantu heza, ni ku muhanda, hari umuhanda principal, hari umuhanda wa kaburimbo metero 20 kugira ngo uwugereho. Inzu murabona ko yarangiye, amazi, umuriro byo birahari, ntago twirirwa tubigarukaho. Ni ahantu heza cyane, murabona ko amarembo ari manini, parking haparika imodoka irenze imwe. So duhamagare mu bambere cyangwa unatwandikire Rubavu Buy and Sell Limited, tubigufashamo byose bikugera birangiye, kandi tugufasha muri process zose. Ibyangombwa byose birahari hano, ugura utukorerwa mitasiyo. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane cyane mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Ushobora kuba ushaka inzu nziza, ikibanza cyiza, aho gutura heza muri utwo turere tubiri mvuze, bidasabye kugira ngo utwo turere ubuturi. Mushobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda mu tundi turere, cyangwa se uri mu kindi gihugu cy'u Rwanda. Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo aho waba uherereye hose. Aba diaspora namwe mwese turabafasha, nago birindira kugira ngo ube uhibereye. Twe tubigufashamo kandi tugufasha muri process zose mu buryo bwiza kandi bwizewe. Ikindi tugufasha kubona apartment yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Ushaka kuba umukerarugendo cyangwa se uri umuntu ubonye akazi k'igihe gito cyangwa igihe kirekire muri Rubavu cyangwa muri Musanze, ukeneye apartment nziza iri ahantu heza, iri affordable kandi yo kubamo nziza, Rubavu Buy and Sell tubigufashamo. So duhamagare mu bambere, tunabafasha kwamamaza apartment byose, services zose zijyanye na real estate. Rubavu Buy and Sell turazitanga. So call us, your trusted real estate partner, we always here for you.